بيجم بلي أجد بيجم بلي أزد بيجم بلي أجد بيجم بلي أمد بيجم بلي بلي بري فرمدومي بلي أمد بيجم بلي بلي بسر خبوني بلي كردستان بتخملينين تويواري فيك فجياني بآلاي تهجينين نف آلاين جيهاني كردستان تخمين جواري فيك مشياني بآلاي تهجين نب آلاي جيهاني أزد بيجم بلي أجد بيجم بلي أزد بيجم بلي أجد بيجم بلي أمد بيجم بلي بلي بري فرمدومي بلي أمد بيجم بلي بلي بسر خبوني بلي هزار سلاح بو شهیدان وان جانی خوکر گوری دارا بخوینه هاتی آفدان افرو که هات بری هزار سلام و شهیدم والجانی فکر گوری دارم بینی هاتی عوضان افرو که هات بری أزد بيجم بلي أجد بيجم بلي أزد بيجم بلي أجد بيجم بلي أمد بيجم بلي بلي بري فرندومي بلي سلاف و دم و بخیر به تبشوانی دلال برنامه ویدیو و شناریات زب خیرات نوادکن با بتا برنامه ما ایرویت سیامین سالوگر رفرندومی دا بسر نوی رفرندوم کلیتا سرخوابونیه درباره و تداریا و گرینگی رفرندوم سرخوابونی یا 25 ایلونا 2017 برای تشتی تبشوانی دلال بنوی سر نوی کارمند مالپر ریات زب ام سالوگر رفرندوم شانازی و دلگرمی جگری خواه پیروز دکن 3 سال بری نهال هریم کردستانی همو خلقین و بشا کردستانی چون سر صندوق دنگدانی که هلوست خواه دیار بکن که گلو دخوازن دولت که دا سر خود بجین آن گل ایراق خودی ایش و آزار بمینن گل کردستانی 25 ایلونی چو و سدین و 3 سلف خلقی گوت بله ام سرخه بونید خوازن تیما پیکانی نا رفرندومی دا دولت هریمی که داگرکارین کردستانی ده پلوسته که سخت لنبر رفرندوم گل کردستانی دجتیا خواه نشان کرن و شگرتن آسینورن حتی گفین برچی هشتنی جمانه برین لشکری حتی قدغه کدا گشتن ازمانی البته جی پلوسته وان دولت هریمی هروا هلبستا جوا کنه دولتی که افجانه هرتم قال دموکراسی و ما فی المروی و ما فی الملت ذکر هم بر رفرندوم و سرقابونی هلبستا که بسا نشان دا قوام خواه همو هبون نرخ و ایدی خواهین گردونی بپیکرن گلی کرد گرک ایشاندن لیتو کسی ندگاری ریا خیالا هزاران سالا یا گلی کرد بگره و سرک برزانی کسی که داری نکر و رفرندوم پیکانی او بویاره که دیروکی و کس نکاره و یا این کار بکه و کسی نکاره انجام رفرندوم بطال بکه پشتی کتنا کرکو که همو دولت هریمی و حزب نادولتی هر دان که سرک برزانی و حکومت کردستانی انجام رفرندوم هلوشینه تمامی جناب به لیبه سرک برزانی و حکومت کردستانی پاش و گاف نوابیت و رفرندوم جی خدا دمینه رفرندوم سرخوابون دیروک کردستانی دا جی کی گرگ دگره جیانی بسای سپیکوت و خلطیه که کر و کردستان هات پرچکرن و اف خلطی بویا سدما پرزگری که نمازنج بونه تبای زیده 40 میلیونی رفرندوم نوان شرط و مرجن رجلات نوین دا و نوی شهر دجی دایش دا بیت و پرزگریک و بجوش و بشایی بسرکت بسرکفتنی یک جار دجمنان حار و دین کرد ترکیه ایران و عراق وک هوان هفت یعنی
بشترا هلف جویان همو دجتی و جدابوین خادان آلیکی و سر دجمناتی و ترسادنا گل و ریوبری کردان تایبتی سرک بارزانی جوین سر جوینان پیکادین و ریفرندوم سرخابون کردستانی بو محمیان خودی گرینگی که تایبت بو راست ریا پیش روژا ما جرانویسا ما دیار کرد برویجی شر چار پرچه کردستانی و دیاسپوروی گل کرد چه بریخستنی چه خسر کردستان باشور جویان و بچالاکین جور به جور جبونا بشکریا ریفرندوم سرخابونی هلوست خوا نشاندان ویدیو شده تویی و هست و کلجانیا گل کرد گوتدان نای گوت بسناندن کردن گلک دولتان اروپای باجارین روسیه آسیا ناوین کافکاسی کردن هر چهار پرچه کردستانی کم بون کنسرت خواپیشندانین بشگریا ریفرندوم سرخابون کردستانی دار خستن بانک همو گلین جانی دکن کش بو آلیکاریا وی بریارا دیروکی بشگریا گلی کردستانی بکن و دستکی بدن ریفرندومی اوروش تجاران جبیرا من ناچه دبی دوست و دشمنین من بلا بزانه بن و دوست سرخابونی نرا وستیای و نای را وستاندن تماشای دلال ایرو امی به میوانی ویدیو وشان ما اندامی مکتب و پیوندین در و یه پارتی دموکرات کردستانی برپسی بشا اوراسیای بریس عبدالسلام زباری و نویسکار و پسپوری سیاسی کارمدی مالپرا نتوکم بریس جانو امدی در باری و تداریا و گرنگیا و ریفرندومی و با خبن گلکس پاس بو میوندره و جنابی و هون و در خدامه و وجداریا و دویشنا ریا تزه دا که عبدالسلام که جانو گلکس پاس شوره پشتی ریفرندومی 3 سال در بازبول بچی گلک بویارین گرین که خوش و نخوش چه بون جیانی وزلاتا ناوین تایبت حریم کردستانی و باشت بیرامه پرسگریک و ناکوکین نابر آلین سیاسی ین حریمی ناکوکین نابر بغدا و هولیری ناکوکین شانزدی جتمه ایونداکونا کرکوکی در دورین وی و گلک بیاریندن بریس عبدالسلام وارن ان ایرو ون روشید باری جاردن ببیر بینن پشتی ریفرندومی چه هاتیه گواستن حریمی رفش یعنی بر باشی و یا بر نباشی و چو جنابی تخوا و برداری دنگدانی ببو در هنگی حریم کردستانی بگلو کرم بکر گلک سپاس بلاخان دست پیک اسلاف بو همی کارمندین ریا تازه و همی گهدارین ما سوارت ریفراندوم ام بیجین ریفراندوم روژک دیروکی مجویی ادجانا ملت کرده یکم جار چه بو تشتی هر خوش اوه در ریفراندوم دا کرده ترسا خواهاوت درد دل خواه گود و بدنگی که زلال گود همی دوست و دجمنا ما کردستان اکسر خود وی او ترس دل کرده دانه ما او ترس کفت دل دجمنی کرده دا و یا همیجی خوش در اوه انجام وی ریفراندومه چجورا نهن باطال کرن ایلا ریفراندومک دینه بیتن یعنی افتشتک نیه که مروف بخوازی مساومه سر بکه یا معامله که پی بکه بده و بستینه اف مافا هر تاکه که کرد باشور دنگی خدایه اگه یک بخوازی وی حقی ادگل کرد باشور بحث بکه دوی دیساد ریا ریفراندومک دی رابه ریفراندوم هایی که 193 خلک باشور دنگی خدا بو بله از بارد اگر جارک دی ریفراندوم چه ببه بو هنده که دوباره دوست و دجمن بزانن کانه کرد باشور چه بید از بارد کم نزیک صده به نک 93 نهار هفت چوانه یعنی پشتی بری راش خواه همی زانی که روژا که ریفراندوم چه بی وچاقی شنگال کرکوک مخمور گلک جدیین وقتان دی بله مجی کرن و خلکی هم آزادی دنگی خدا لمخابل پیش 16 اکتبر تشت نخواست یافتن بودان بله پریست عبدالسلام مجید خواست در باری بپرسی ایوانی وجبه پرس بکره یعنی پشتی بی قناغا اولوس کداما
رفرندوم سرخابون کردستانی سال 2017 در کتولی ام زانون باش بید زانون اداره هریم کردستانی در بکه گران خار طيبات سرق برزاني باري قشت برسيد بن زختك بازندا بوشيلا هزين هندر و هندر وي كردستاني وينا چار دكرن ريفيرندوم بطال بكا سينوري نوچين حكومتا هريما كردستاني پشت ريفيرندوم هات نگوارتن هزين عراقي قال هزين هيدا شايبي في افكاريا ايراني 16 جوتمه 2017 دا يريشي پشمرگين کرن کرکوكي همو دورين كردستان عراقي يعني دوربيچ کرن قالوا امدكارن بحث نهاية نافچین ناکوک بکن ایرو رفت چاویه و در فتح هریم کردستان هی وان دورین پشت رفرندومی ودا کر استراتژی که دیسا بستینه که عبدالسلام بلاخن سر اف نافچه وقتان دی امت هم حمیز زانین پشت 16 اکتبر که روش ها دوری کرکوک و گلگ جدی کفتن دست حشد شعبی و هنه گرون کاری دی مازن سر عرد چبین لديش ما دست ما في خوهر نقرتيا إيروجي قفتو قود نوفبرا هوليرو بغداد هنا السر بنقاها دستور دائمي عراقي أو ما في كو كردا هاتيا دياري كرن دستور عراقي دا أجا كركوكا أجا شنغالا أجا مخمورة أجا هرجيا كديا حتى ملتي ما با حتى إرادة ملتي ما با حتى سرق بارزاني هبا جان بردوام با جیان هزه جیان درفته ام چجورا بهوینا بین کو روزک روزا انشالله دمک نزیک خاک کردستان عرض کردستان ملت ما کردوان دوری فقط آن دی دوباره آزاد ببینو و گرن سرکاری با کردستان لی که عبدالسلام ایقانت کل کرکوک رو دادوی معرف چاواب یا بخوینه چاواب بنرخینه گلک جارا دیروگا کرده دا ایخانت هر هبی اف جارا ایکی نبیه بس وقت نکجی مگود حتی ملت هبه حتی سرک بارزانی هبه حتی ایرادا کرده هبه اگر روزک ایخانت جی بیت کرن دو ماهی ها میجوا کردانیه دو ماهی ها جوانا کردانیه قدر کرده نه وقت روزک خیانت اگلی بیت کرن از بارم روزک نزیک انشاءالله او گران کاریت خراب بچه بی دوباره برف باشی بچن لرودان الكركوكي قاومين قالوا راستك مروف تاني بريفيرندوم سرخابوني وقري بدي بنيرينا يعني بريفيرندوم وقري طيبو بلاخن بو ممخوا وكو شخص بري ريفراندومي وبري 2003 از بارد كم احتمالا بتر 10 ساله از گل میوان بیانی تنه چویمه جم خلق کرکوکی اول سردم صدام داد اخستن از بارناکم آوره که کرکوک ها بیت در و اگر از گل میوان بیانی نچوبم بین خیوت و محاله وان ندید و چه رو که گلک نخوش هنه احتمال السر اکرانی ام نکارین بیجن بس تشتی گلک نخوش هنه بس دیسا ما گود جیان هزه جیان درفت دما درفت هاتی دما پیشمرگی ما دما سرک بارزانی حاضر بین ما کاری کرکوکی وگرینیم نهجی دو ماهی دنیای نیه از بارم گرون کاری و چه بین وکو ما گود ایرادا ملت ما ایرادا سرکده و سروک ما جیه خواه شرط و مرجن این سیاسی گلک جارا گوریم سر داتن از باورناکم کسک چه سرکده اک ایرو او جرأت حبه و دست آخا کرده هل گره حق کرده بده دجمنا اگر درنگ اگر زو ام باورین دیسا روش برف باشی بچه پشتی 16 اکتبر سال 2018 ما هل بجارتن هات کرن سرک بارزانی گود ام ناچین بجدار بین حال بجاردن را کرگو که بین سبرا عسکر داگیر کرا چونکه روشا کل کرگو که هایی نه روشا دیموکراسیت بی نه روشا یا دستور بی نه روشا کان اجتماعی بی روشا کا داگیرکاری یا سربازی بی لو ما سربازی جی روزک
روش ها بگورین لدیسا ریا دستور و آشتی و گفتگو اراده ملت خو امیدیسا و را شجاره دی انشاءالله راست کینه ساعت و خوش ببورین پیشمرگت شری دایشی دا گله کی هفکاری پیوانیا نودلتی بسرکتی آمریکا کرد گلو چما دولت اروپایی چما آمریکا خواه ترامپ پشتوانیا رفرندوم سرخابون یا کردستانی نکرد گلو باوریا و اوان دولتان دوی دمی دا هریم کردستانی بتانی اشتن و افپرس تزر هر کرده که ده کره بکب دو برز عبدالسلام البته گلک جاره هندک درفت وکی رفراندومه درفت باشم بو ملت و بو سروک و سرکردین مک و باشتر حلوستا دولت زلهه زوی مازن بله باشتر خویا ببا و باشتر روهم ببا گلک دولت هبین حلوستا وان نرم بی گلک دولت هبین حلوستا وان ندیار بی گلک دولت هبین حلوستا وان دش بی لدیسا وکی ما گوتی رفراندوم شورشک بید ناف شورش دا یعنی نه آسانه تو بریارا رفراندومه بده و تو بکی تو دزانی کو نکاره که صناهیه مترسی تدا هنه زحمتی تدا هیا نخواست من او رجا کو رفراندوم هاتی انجام دان دمکی گلک نه ندرج بی پشتی کو 16 چه پشتی کو شر ما و داعش خلاص بی هزار مشاهد و بریندار دان لیدی دیسا اگر هندک دولتا برجواندی و خواه ویدمی بری خود دای بوما برجواندی ما مانو نمان ملت مایا حق ملت مایا ام نابی گوه خوب دین کانه کی دولت گلمه دایه یا کی دولت دلیوی خوشه یا دلیوی نخوشه ام بجین رفراندوم بوه چنده بی گراوشک باشتر هرما کردستان و پیوندی مد گل بغداجی بهت گره اف شر کشتن 100 سال بردام بسر ملت مت و بسر ملت عراق جتی الرفراندوم بو هنده بی کو ام هندک روشا حرم و روشا عراق باشتر کن ام ببین جیران باشتر ام جانا خلق خوب یوان باشتر کن ام ببین دو جیران گلک باش گل اکودو نک رفراندوم بو هنده بی ام دیسا بکوین شرات گل جیران خو لی پروبلم اوه دیاره جیران من نکاری ببینی که کرد دخوازا مافک خواه سروشتی دکه وکی همو ملت دنیای او جی ملت سرب خواه بن آزاد بن دولت خواه با مروف دوست بن ولاد دوست بن بس دیاره هندک وقت بید شیه حتی که دولت دورو برجی ملت دورو برجی دگان و قناعته که دوید او روش هر بیتن چیزو چه درنگ لأنه بيبندين بغداد هرم كردستاني بتش أوية بوالي ودي حكمت هرم كردستاني بغداد قارن بكجن يعني ركفتنا كي برنس عبد السلام أري بري دمكي قالك كم سرك وزير بغداد هوليري جناب سروك وزاني وسروك هرم كردستاني وسروك حكومة هرم وقالك برسين ديديتن وعد دايك وهاري كاربن گفتگوی بنیاد نر یه پوزیتیف دست بکن ما بین هولیر و بغداد ام هیوی دارین اف آخفت نبتنه آخفت نمینه ببینه کردار چونکی ریکفتن نو بر هولیر و بغداد نکتنه برجواندی ملت مده ریکفتن نو بر هر دو آلیا دا بو برجواندی همی آلیه که بله سپاس که جانو آمدی هست و هلبستا جنابی تا چاوا ندر باری ریفرندوم سرخوابونی والجور وريفرندوم سرخابوني جوا كراست بو يعني همي پیش روشی دا ببینیم که جوا که چقاس جانداری بو و تدریو يعني ريفرندوم جنابی تا چه وقت نرخینه بريات شيء سلاو رزقكم جبوي كارمندن رياتزه و كتنا قداركم سپاس شبوه برای سپاس نه demek derece yani 3 sal beri او جوشی کلجانی که خوشی شاهد بونا دیرو که کوریا دل مدا هشی بوی گرمای و بهشمندیه که نتوی هم دجین و او زندبون هشی دومه راستی رفراندوم برسی و 3 سالن داویه شورشا نزی ج امکارن جبجن کی ج دسپیکا دویستان شیخ عبدالسلام بارزانی بگره ملا مصطفی بارزانی حتی
Mesut Barzanî bikire heta te îro. Ev ya bersive û bi rastî di cî da bû wê biryarê girtin di serî da Serok Mesut Barzanî û Partî Demokrat Kurdistan hemû karmendê wê hemû alîger hemû di sozê wan pîroz dikin. Dervayê wan şêx weke me hemû dizanin 32 partiyên Başûrê Kurdistanê hemûyan beriya referandum hat girtin îmza kirin. Hemû daxwaza hemiya bûn. Lê mixabin devletên dagirker û bi taybetî İran û Tirkiye rolekî xirab lêstin. Alîgerên wan, partiyên girêdayî wan ya ji bin bandora wan dane. Di wê pêvajoyê da bi awayekî negatif tevgeriyan. Alozî derxistin, xwestin paşa bixistin. Devletên desthilatdarê dunêşî ji xwe wan demkî pêwîstiya wan bi Kurda hebû di şerê Daişê da piştgiriya Kurda girtin. Lê nedixwestin yani înisiyatîv di destê Kurda de be. Demkî şirîkatikî bi Kurda ra kirin. Ew aliyên bi wan ra ketin têkiliyê pêvajoya referandumê xwestin sabote bike. Lê Serok Mesut Barzanî di cî da biryarekî dîrokî girt. Ew biryara hemû yani daxwaza hemû Kurdên hemû perçê Kurdistanê o yê diaspora ye. Yani ne tenê girêdayî Başûrê Kurdistanê ye. Rastî ew temsîliyeta me hemiya ye. Em xwe di wî biryarê de dibînin û piştevaniya wî biryarê didin. Bi her awayişî em piştevanê wê biryarê ne. Ji bo wê em dibin referandum encamdayîna biryar û vîna gelê Kurd e. Referandum kilîda serxwebûnê tapûyê Kurdistanê ye. Kî çi bêje bira bêje ew tapî îro hatiye girtin. Em ser erdê û ser aha xwe dijminê me dagirker îro ketibin nav mala me jî rojekê em ê wan ji ser aha xwe bixewirînin. Baweriya me ji dûîr da xatiye yani. Belgeyekî dîrokî ye. Bi tu awayî wekek Abdulselam ji got tenê bi referandumekî din encamê wê tê kar bêbetal kirin. Ew jî gelê me Başûr ez bawerim cardin eger referandum dubare bibe ew ê sedî not û ne bêje gelê erê. Çend xayîn û xufroşên ji şêst û şeşan virdatên belkî ew çend kom û kozik hene ji dervayê wan ê dinê hemû ew ê bêjin belê. Yani Kurdê bi xîret, Kurdê bi namus kî dibe vîbe li dervayê welat, li hundirê welat, li hemû perçan ji bo serxwebûna Kurdistanê, ji bo referandumê, ji bo statuya Kurdistanê her tim dibe belê belê belê. Paşa turiya rê li ber me tune ye. An jî ya em ê stûyê xwe deynin ber dijmin ew stûyê me jêke, şer jêke. Yani ji bo wî bi rastî divê encamên referandumê dünya hemû jî dîtin. Yani kesî bawer nedikir ew ê encameke wa derkeve. Sedî not û sisê encamekî pir giring e. Yani li tu ciyekê wiha millet gel bi îrada xwe ya serbixwe neçû evkekî îrada xwe beyan nekiriye. Sedî hefteye, sedî sêse, sedî pênciye yani li gelek deverê dunê em dinêrin lê li Kurdistanê referandum carê yekem e tê kirin sedî tevî astengî û zaxt û zulmên dijmin sedî not û sê gelê Kurdistanê got belê. Ev jî biryarekî dîrokî ye ji bo gelê Kurd û Kurdistanê. Belê rast e. Di siyam salvegera referîndûma serxwebûnê ya 25 îlûnê birêz Cano Serok Mesut Barzanî ser hesabê xwe Twitterê bi zimanê îngilîzî peyomek belav kir. Bes peyomek. û tê da dinivîsî em serê xwe natevînin. Helbet jî referîndûm bi navê birêz Mesut Barzanî vegirêdaye wê hetayê dîroka ger de bimîne. Cenabê ve rola serok referîndûmê da çawa da derxîne gelo. Yani ez vîya bêjim keke birêz Mesut Barzanî, Serok Mesut Barzanî ji dema mihabatê heta îro bi zarokatiya xwe heta vê gavê pêşmergê Kurdistanê bû, ketkarê Kurdistanê û
vefa hizmetkarê gelê Kurdistanê ye. Di hemû demanda biryarê daye ji bo gelê Kurdistanê biryarên dijî dabûne. Belê di demê zor û tehdayê da derbas bûne. Yani heftê û pêncem zanin di salên 1988 dema enfalê em dizanin lê di hemû demanda Serok Mesut Barzanî ji bo berjendiyên gelê Kurdistanê biryarên xwe dîrokî daye. Di şerê Daişê de bigirin heta dema referandumê biryarên dicî dabûn. Em li Bakurê Kurdistanê bêjin bi taybetî gelê Kurdistanê yani ew hinek aliyên siyasî hîzbî difikirin netê da lê gelê Kurdistanê hemû piştgiriya Serok Mesut Barzanî dikirin û piştevanê referandumê bûn. Ji wî alî ba yani rolekî dîrokî lîstiye em pîroz dikin û hêviya me ew e kî Serok Mesut Barzanî wî rolê xwe bidomîne vê pêvajoyê bi serxwebûna îlankirina serxwebûna Kurdistanê ve berbivûr ve bibe. Yani derfetên navbera Hewlêr û Baxdayê çi ye? Tabii ki biraderên me başûr rayedarên hikûmeta Kurdistanê zanin ji bo wan kîjan rê pîroz e girîng e ew ê wê rê bimeşînin baweriya me bi her awayî bi wan heye û em piştrast in. Ew ê biryarên dîrokî bigirin. Lê daxwaz û hêviyê me demek zûtirîn Serok Mesut Barzanî vê pêvajoyê bi serxwebûna Kurdistanê ve bi dawî bîne. Evî dikin. Birêz Cano berê Îran û Iraq dijminê îmane hebûn û lê niha bûne dost û hevpeyvanên gelekî nêzik. Ev dostanî bû gelê Kurdistanê rojhilata navîn tê çi vatayê bi derîna te? Yani piştî referîndumê pir bûne dostê hev. Kekê Cano. Yani piştî Kurdistan perçekên nav xwe par vekirin di sala 1937 da li Îranê Sabadat tê peymana Sabadat tê nav xwe da ev dewletê dagirker pêkanîn. Ji wê rêvir da ev çar dewletên dagirker û hevalbendê wan her tim çawa pirsgirêk Kurd û Kurdistan be nakokiyê nav xwe datînin aliyekî, şerê nav xwe datînin aliyekî li hemberê gelê Kurd şer dikin. Ev ya me di salên heştê da dît, salê heftê û pêncâ da dît şikestina peymana Cezayirê da jî me viya dît. Di her demanda vana dibên tunebûna Kurda hebûna me ye. Ev devletê dagirker li ser aha Kurdistanê desthilatdariya xwe ava kirine. Tirsa wan ew e kî Kurd eger ser aha xwe bin desthilatdar dünya wê li wan teng bibe. Yani ji bo wî jî ji bo wan tunebûna Kurda ya herî çêtire ew didin hev, derfeta din hev, bertîla din hev di dema şerê Iraqê û Îranê da beriya wî me dît Iraqê hinek aha xwe teslîmê Îranê kir. Boy ki piştevaniya şoreşa Kurdistanê nekin. Îro çi wisa ye? Yani Türkiye çawa derî girtin gotin ew ji birçîbûnê bimirin. Serok Erdogan Türkiye got em derî bigirin nav di roja da ew ê birçî bimînin lavayê me bikin. Lê dünya dît ki Kurd bi axê û giya bimînin serê çiya tenê bimînin jî ew ê dîsa jiyana xwe debara xwe bidomînin. Hewjê kesî nabin. O nîşanê dost dijminê xwe şîtan bi rastî. Ji wî alî da yani İran, Türkiye, Suriye, Irak di hemû demanda bi hevrane İran bi taybetî jî İran de rolekî xaîn dileyze. Di hemû demanda İran wek marê çi bêjim yani du pişke ne tikarî jê ew bikî nêzik bibî ne karî tu dest pê bikî. Yani fırsat bibîne bi merva vedide. Di rola ew ka mihabatê da yani Komara Kurdistanê şikestina wî da rola leysiye belli ye. Yani di hemû demanda piştgiriya Iraqê kiriye. Lê dem xwestiye Kurd
لهمبر عراقی او بکن یعنی هنی تاویز جوان بگیرن جبوی ترکشی فارسشی عربشی بله لهمبر کرده هلوست وان یکین یعنی بیامن کم زده بکی جدایی هبه نابده لی بله نیارتی امان نیارتی کی دیروکیه بله ام جیرانه اون یعنی براسی تدی ما حتی ایرو ام جیرانه اون yani cîrantişi deste mirovdanîne mervina bixwazena xwaze yek bive cîranê te tu cîranê lê em birayê ev nînin birasî tedê ev dîtinek vê demê dawî li Tirkiyeyê belav biye biratiya gelan biratiya Türk û Kurdan nizam demokratîk bina Tirkiyeyê tên axaftin ev lêstikek xapandineke birasî tu car milletekî bindest û milletekî serdest nabe bira yani ancak bin cirane cirane baş cirane xrab ew şi problemekî dineye بله بله باش te bîramın piştî referandumê o çiqa problemek pirsgirêkê mezin çêbûne devleta Tirkiye jî gelek tindî de jî referandumê derket sed heyf heta cînarê me em ê dî rewşê dabin lê divê hemû tişt destê me daye cenabê te jî rast got kek Abdû Salam navez derbasî balwe bim dirojên berî spas kek Canamedî dirojên berî referandumê nava hemû Kurdên ciyanê da ev biryar ya rastî jî bi kelecanî hat pêşwezîkirin û her kes bi şêweyekî piştgiriya xwe serxwebûna Kurdistanê re eşkere dikir mixabin piştî sê salan encamê referandumê nehatin qebûlkirin îro jî çavên Kurdên derwey welat Kurdên her çand merceyên Kurdistanê li başûr e binêrîna we desthilata başûr di qada navnetewî da gelo xebateke pêwîst veşînin vê xebatê dike ji bo ku zûyan dereng encamên referandumê werin naskirin Valla belaxan az bi vê helkeftê ez gelek hez dikim ez amaje bi tiştekî bikim min got li destpêkê referandum ne biryarek sanahî bî lê dema Serok Barzanî biryar day û dema me cûş û xirûşa Kurdê xwe yê her sêk parçendî ji bilî başûr me dîtî yani bi rastî germayek barsivikiyek dilxweşiyek bû me çêbî û çi cara me bawer kir Kurdê me hemî parça hûsa vê hezê vê dûşxirûşê li Ewropa li Emerîka li derdûr navxwe li derve li hemî ciya hemî li dervê biryara partiyên siyasî yên ku helwestê cûra û cûr hene lê milletê me hemî parça îsbat kir bû hemî xelkekê û bû taybet bû partiyên siyasîyên Kurda jî Kurd hemî yek dil e belê Kurd yek dil e lê dibe ciyan jî me nas bike mafê me lê ev xebat tê tiştekî kirin derbarê em bêjin naskirin yan îtiraf pêgirin yan dampênan belaxan destpêkî jî min got mirov nabe gelek çaverê xelkekî be ku piştgiriya mirov bike bû hemî tiştekî divê tu xwe bi xwe tiştekî bikeyî paşê ew xelk wekî care her peywendî gel te hebe lê li gûr berjewendî û şert û mercên xwe helwesta xwe jî werdigirin rast e gelek cara yani xwendineveka baş gelek lazim e bi xatira hindê kutûb şey zûrtirîn dewlet yan xelk yan çavdêr xwe razî bikey lê dîsa biryarê çarenivîsê wekî referandumê wekî pêngavek bû beref serxwebûnê ev tiştê wisa biryarê yani çarenivîsin eger tu xwe hazir nebî qurbanî bidey çi cara evî hindê nebe ku dewlet û zilhêz û xelkekê xudan berjewendî bên berjewendiyê xwe pêxin metr sê da bi xatira min û te Birêz Abdû Salam John Bolton tepêvînekê taybet li gel Rûdawê da hinek pêşniyarên xweş bû Kurdan anî ziman û got divê baweriya min divê hûn xweş bû piştî hilbijartina Amerîka amade bikin şêvra xwe welatê Ewropayê re berdewam bikin
أوروبا يدبي دوستين كورت ين برباشن يدقوتو هفدانين پر وزيدا ين سياسي و دبلوماتيك بكن داكو هون بالا أمريكا يبكشينن سرگرنگيا ناوچه جنابت پولیتیکای روجاوا درباره کردان در چاوا دنرخین و استراتژی آمریکای نها درباره کردستان چیه گلو هاتیه گواستن که کم تو سلام مشي او راگاندنا جنبولت من خوان من گهلی بی از بارم هر کسی که گل پشتی رفراندومه جالدی باش یا روشا هرم کردستان و روشا عراقی کربی اگر حساب خواب بکن کل روزا رفراندوم هنگ پشتگیری کردا کربان ایرو هرم کردستان و یا چاوا با ایرو او خلق در دورا ما مليونك زيادة العرب وبجبلي كردي ما يروش آوا ويه در دورو كان بلا باش بريك بدنه اگر هنك وجدان خواجي بكار بينن اگر هنك راز بگو بند قل خوا قل ملت خوا قل دوست خواجي از بارم اگر روجا رفراندوم حتی وگاوه پشتگیری کردستان هات باکرن اگر کردستان حتی نه دولت سرب خواجی نبا لی پروسه که دانستان گل بغدا و دست بکر با بغدا روشا عراقی و باشتر با ملت و باشتر جیا با ملت ما چاول حولیر و سلیمانی و دهوک دی سال کرکوک بحمی بک هاتن خواه ین عرب و ین کریستیان و ین کرد و ین غیر کرد از بارم روزا کو پشتی 16 اکتبر حتی نه شواب هزارا خلق ما جیانوانتک چو مال حال خواهشتن بله اگر برک ودنه ببینن کانه او خلقی الناف کردستانی دا دجین گلو ایرو هزارا خلق عرب کریستیان اوه کل بغدا و جهدی جیان ایرون هرما کردستان دجین سربستن آزادن بيك وجيانك هاي الكردستان يقول تجي كدي نل العراق نل در دوراما بفرنجينية يعني ديس أزبيج أبى درسك بسك وأف سياسة مدارة أجا هنك إدارة هنك دولة وكو بيويست فيش جيريا رفراندوم نكربايان حتى أنها وكي بيويست حلوستا خبو بو فيش جيريا كردا ديار نكربا ديس قالك خلق هبينا قالك دولة مازنجي هبينا وأجر حميد الأخوة حميد انك خو هوار نكربي اشكرا نقول بي لامزانين قالك خلق هبينا قالك دولة هبينا رئيس البريارة كردا قرتيا دلي ومجي وتقدلوا مجي كردا دابيا ل شرط ومرجن نافخوا ين هرم كردستان وين بغدا او ريدان 16 اكتوبر كوچيكري ام باورين اوي قالك زختك يعني كاريگر يكو قالك نيجاتيف السر کوی معادله سیاسی و سربازی الدوری کرد اگر نه چه زود چه درنگ ماف دما بهستاندن ام بیجین بو هنده اکو سقام گیری چه بید خوشگذرانی چه بید بگ و جیان چه بید گلو چما اف دولتی کو بیجین ام دموکراتین و ام آشتی خوازین پشتگیری ها آشتی و دموکراسی و خوشگذرانی وان ملتانا کن از بیشتر رفراندوم یک دست کفتی رفراندوم او کو رفراندوم او پرده یه دورویی یا گلک حزبا و دولت و لاین دی او پرده سر روی وان هاوتن زانی کو پشتی 25 ایلونا 2017 او روشا کل سر کرکوکه و جدید و قطاندی هاتی سباندن بو خلقی که اثبات بکو اوه نه ديمقراط خوازن اوه نه او ملت نه او سیاست مدارن کو بکارن برانبر خوشی ملت اندجی قبول کن لو ما نه قلق آشکرایه خوی ابو حمو آلیکی که او روشک عسکریه روشک سربازیه نه روشک ديمقراسية نرى شكا بشتا خواب دستور دبستا نرى شكا كو راستين مجوي بين برچاوي خوا ودراسات بكن وبريار خوا بعقل بدن نه هم بتني روشك سربازية وسپاندينه
چونکی مجیوان قبول ناکه که خلقه که دیجی هبه تمام که عبدالسلام لی سر چکرنا هیزه که بش یعنی گوتو بیش داد کردن نابرا هیزی پیشمرگه و هیزی ایراقی دا بو وان ناچین که دایشت وان دمین داوی دا پر یعنی جیر بویه اتش تاکی بی آوائی تی پاس کردن یعنی هیزه که بش چکن هر ایراقی اگه داری وحیه از بیش بلا مروف گلک پشتا خوب آخستنا نبستید روش یا اولکاری سرهلدان داعش او کاری تروریستی که داعش ایرو دکه در دور نوچه وقتیان دیو گلک جه دیجی نشانه گلک قوته که عسكر عراقي بتنه بسري خوا يعني حشد الشعبي بسري خوا نكاري اولهي واسايش وان در يعني اف دفريد وقتان دي نكاري اسايش وان بپارزي نكاري جيانا خلق خوا بپارزي قالك جوراجي هناك ريكفتنه نهيني هند ناف برا قالك جروب وميليشيات يعني حمي بولدان و كشتن و در بدر كردنا كردي مايا لو ما ام بيجين اگر اف تجربه پشتی 16 اکتبر حتی انها کو فاشل بی فشل اینا ابو حمو آلیه که دیاره کو او بسری خوبتنه نکارینا آسایش و اولکاریا وان دورا و ملت ما و خاک ما بپارزن هزار دونمه دخل و جهو برو بومه کشتوکال یه جوتیار کرد هاتن شوتاندن هزار مال کرد هاتن سوتاندن و روخاندن هزار حتی ایروجی کرد ما و دوزوی کرکوک و یه شنگال ناف کمپادا جیانک و نخواش دا دجین همی سبب هندکو اولکاری آسایش جلای عسکر عراقی و جلای حشد شعبی و جیب جینابا و نکارن او کار پیوست بکن لو ما گل ایجارا دبیجن پیوستی ما پیشمرگاه اکو بین و مشاهد کنه دا ام هر دو آلید ناف برا خدا ریکفتنا چکین هم عسكر عراقي هم پیشمرگی هریما کردستانه بکارن اف مدرسين تيرورستي لسر ملت مراكن بس حتى اكو ركفتن لسر عاده شنبه قفتو بوها هم هفيدارين سر بقرا لحتى او رجاكو سر دقرام تشافر ربي كاك عبد السلام نيتيرون بارزاني كالك جارجوتيه هلوستن هفليد قال بغداد زلال اشكرايه اف دخواستن پرسگری کن چرچوی دستور عراقی دا چرا سر بکلی بغداد تو پینگا بکش بو چرا سر کردن نه ویتیه و روژا جناب تاجی گفت روژا دی ایلونا ای سال سرک وزیر عراقی مصطفی قاسمی سردان هدای با کردستانی کرد و الهولی گل بر پسن بلند این کردستانی گل سرک وزیر مسئول بارزانی جوین پیکانی گل انجام این جوین چه بون گلون که یعنی گیشت انجام کی بلاخم پرسیاره که ام همو جاره آراسته بغداد کن ام بجین گلو اگر اف حکومت کو حکمرانی بغداد کردین 2005 پشتی کو دستور عراقی هاتی دارشتن و هاتی پسند کردن اگر حکومت عراقی اگر حتان کل 2005 حتان ها اف 15 ساله اگر دستور جبجی کربان اف پروبلم نکه هی عراقی و هبان تأكيد ندبون يعني جيب جينا جكرنا دستور سببك السركي بيا كنا عراق نهر ما كردستان نكارينا وكو بيوست جوان بجين جوان ريكفن جوان قانونا دركن الجور دستوري لو ما ام قاهشتنا رجاء افرو الجور دستوري بافي ريفرندوم يجيبوا واتيت شكر دستور عراقي تدويسيا ما في ريفرندوم يوكل ام بيجين دوباره ام قال بغداد هاد گفتگو دادینا ام بيجين پرسا ماده 140 هي يوان نوچه فقطان دي پرسا بودجه هيا پرسا موچه هيا پرسا بودجه یا پیشمرگه و پرچکرنا پیشمرگه هيا پرسا رجاء النفوس يعني خلق كرد وكو الرجال بغداد الحموب آستن بلند بهن جيب جيكلن اگر او با اگر امنا هف بشي راستقينا بين هف بشي درستي بين ام نكارن وكو بيويست ام بردوام بين او جي نكارن حتى
حتی بکشتن تعاملت گل هرما کردستانی بکن اوانجی زرر کریه عرب عراقی تشتک آزانش نکریه افساد سالا کرده دکشن بس کانی وره بر خب ده دولتك دولمند پر نفت پر خیر پر زراعت نه نیو صد پنجیه خلق عراقی بن هیلا هجاری داد جین نه ملیونا جن بظلام هنه ملیونا زار بدای کوباب هنه یعنی ما نبي روجك بيتن اف سياسه مداره اف حكمرانه اف سلوك حزب عراقي هناك عقلي خواب كار بينن بيجن شر بس دوی ام آشتی بخواب كينا بنجه اگر حتى روجك ام نايجين وي قناعتي از بارناك ام يكك العراقي بخوشي بجي چونكي شر تنه خرابي ويراني ومال ويراني قب خاتين كاك عبد السلام كرة البرلمانتو العراقي خادي نزيكي 6 كرسيين برلمانتاريين وجبر بيكي يعني دزجين العراقي تحت السلف جبو بوستون جبو كردان بنجرك لي الجورا قدرين بوستين كردان البغدادي كيم بنا 4000 سيست بوستين كاركر وبريبرين جيشت العراقي بوستين كردان ناجيجن 20 بوستان هاد زانی کو افدامین جاره مصطفی کاظمی پستان دیار دکه بیکو کردک داده ببین بجاری جنابی بچه وشرد که کلو کاظمی سرکوزی رکی چوانه یه دنیتی نبیرم ولی اب یکی چوانه یه باوری من یعنی هی دکر واقعی دو سرکوزی رکی دورمان بله بود چه دویجید نعم هم جاره بیجین ام بیجین پرسا ما نه پرسا نواه نه پرسا کسایه نه ولی شخصیتی و بی یعنی پولیتیکا و بی از نه بیم سر وچندجی لی پرسا مایو سرکی اوه کو پولیتیک بریاردان سیاست البغدا بمجیه یک کس انجام دان پشت یعنی السر بناغی و بنگه دستور و یاسا بریار ناهد دان 2014 مهادوا سرک وزیر وچاقی عراق نور المالکی اما بریاردا بود اکثر بجا کردستان برین قد ديسا بجا كردستان بمينا بري ديسا ما بري نهاجي دما البري كاظمي چند كسي ديها بين بريار بيكوبا بن سرك وزير حتى كاظمي بيا بر بجير وكانديد و سركردا احتيا سياسية كردستان پشتگيرياوي كر گو پرسامانه پرسا کسایا ام هیویدارین مصطفى کاظمی جی بگه هوی قناعته کو پرس سیاسی دولتا نب مزاجکی نب کیف خوشیکی نب عاجزکی شخصی یا شبک روژکا وچار سر ببا یعنی موچه یعنی پرسگریک چه بونوان داریان نه که عبدالسلام بلاخم پرسامانه خود نتشوندن گلک جاره هنک قالك جرى الباشور جي هناك خلق كان ام بيجين ضليوان زعيفة يعني برسا ما قال بغداد نا برسا موچه مهكي ويان صالكي برسا ما برسا سركي برسا خاك ياسا نفت و غازة بوجه حريمه بوجه پشمرگاه اگر ام سر حميوان بابت ريك نكوين اگر بتنب مين ام ريك كوين سر موچه مهک یان دو ماه یان ساله که دیس ابنه چهار سره یعنی درد ما موچه مهک دو ماه چهار سر نوبه چاو دبیجن پروگرام مینیموم و پروگرام ماکسیموم هيا چاو پروگرام ليلیندا یعنی یا مینیموم موچه مهک ساله که حتی که خدای لفتینه سرخابون خود است راست ام بجین هناك نشان دلخوشگر هنه یعنی دما بریار ده ها راست مثلا اف چند ساله جوتیار ما گن فروشتینه بغداد دوباره تنمی خود دیوان دویتو بچی هیوی و رجالی که حتی پری گن مته بدن تا اف نه نشانه دلخوشی اما هم بتنه اف حق جوتیاریه ایرو هم بیجین اگر بریار دانک و موچه کارمند و موچه خورت حرم کردستان بدن اف نشانه که دلخوش کرد که نیت باشی هیا مادم نیت باشی هیا ام بارد کن به فریجی هبه و در فد بو گفتگو و دانستانا زیده تر ببه و هیوی بو گهشتن چاره سراجی باشتر ببه قوتر ببه
وشاقی مرد کار بشتن راسته اف سرک وزیره یا اف سرک وزیره گلک باش هاتیا پیش گلک تاوی باشه گلک خوازه حق کردا بده و حق ملت عراقی جی بده چونکی شر کردن تعدا کردن هم ملت کردستانی و هم ملت عرب جی داریه بریز عبدالسلام و درباره یعنی سردان سروک فرانسا ایمانوئل ماکرون دی لونی دبو بغداد هفدیت نویل که سروک هرم کردستانی نیچیروان بارزانی مرهن آگاداری بده گل و نیچیروان بارزانی گل ماکرون بسا چه کرد سر چه اواناری کفتن سروک فرانسا چه کد گلو راستیک هیا بلاخان راستیک هیا پیوندی هرم کردستانه ادگل فرانسا پیوندی باشه بله جویی میجوه خواه دیروک خواه هلوستین فرانسا حتی دم شر داعش دا فرانسوا اولاند هات وکو سروک فرانسا ادگل سروک بارزانی چون بروک این شر ام روژن پشتی رفراندوم دیسا دوبار ام چجور البیناک اندما سروک فرانسا سروک هرم کردستان نچیروان بارزانی دعوتی فرانسا کرد دعوتی پاریس کرد او سزا او آبلوقین ین دیپلماسی کو بغداد و دوست وان اخت نسر هرم کردستان از بار کم فرانسا کلی لک دوباره اخست دست برز نچیروان بارزانی دا کو دیسا اف پروسه دیپلماسی اف پروسه سیاسی درگه بو بین وکرن برهنگی پنجره جی نبین هما هیویه بین همو بدرگاه و پنجره المدای بخن لو ما دعوت کرنا جناب نشیروان بارزانی آلی سروک فرانسا و بو بغداد چون سردان سروک فرانسا بو بغداد بریار وصابی هما یک روز به لید خواست همان روز دا همی آلین عراقی ببینه لیدی سا گلک خواست جناب نشیروان بارزانی ببینه لو ما بود از خوازم هنج توجی بور اف پیامک بی بو بغداد بو پارتیین سیاسی کومه پیوندی یک تایبت گل هرم کردستان هیا اگر ایرو درفت نبکو از بچم سردان و هرم کردستان بکم لیل بری من سروکی فرانسا هبیت شر دا دما شر هبوی سردان کردستان بله درفت اجیو بچم لیل چونکی درفت نیه از خوازم نشیروان بارزانی ببینم و دما سروکی فرانسا هاتی ور نکتنی بحثی هرم کردستان گود پیام من یو سرکی اوکو عراق دولتک سرب خوبه سرواری عراق به پاراستن آلی عراقی بگن ریکفتنه یک ریزی خوب پارزن نکوین بن باندور دولت در دور کو هم بر جواندی عراقی هم بر جواندی هرم کردستان جدید دوی شورچه وایدا گلک جی خود گره گل گوته گوت چه بو وکی چما سروک فرانسا نه هرم کردستانی یعنی در ولی پاشش بیت یعنی راستاتن چه بو خبر جبیان و همو تشتعیان دبه دمویتن گیم بو یعنی سبب چه بود به چه نه هرم کردستانی دم سردان عراقی کرد بغداد کرد سبب سرکی دم ویکیم بی یک روز بی دم سپاس که عبدالسلام ارتش ترکیه جمع حزیران و اپراسیون ازمانی پیشهی تجی پککی دست بکریه و بسبب هبون پککی در بازی ناف آخو باشور کردستانی بویه هر رو گند و نوچین سینوری باشور کردستانی ددنه بر بومبیان اوج بویه صدام کو کسی سیویل تنه کشتن یریش ترکیه ناف آخو باشور کردستانی ناف حق حریمی دا بویه جی مترسی حکمت بغداد درباره فکرن زیانی یعنی چه بونه چه دکه گلو آرمانج پکیکی چیه پکیکیش تفکر و کردستانی چه خوازه بیدمی بریس جانو است خوازم بپرسی باز بدنوه کرم بکن یعنی راستی گاوا مر دیروکا پکیکی دنیره دست پکیکی بو کردستان کی سر بخوی کرتی بو لیک 2000 شودا که مقصا خو گورد جبو یکیتیا ترکیه جبو دموکراسیا ترکیه کد ناو هودانن سیاسی
Jwe gava mer siyaseten ledin ere eğer jibo demokrasi jibo demokratik buna Türkiye'de pevişti şerre şektari nabe. Eğer şerre şektari problemi PKK hebe dbele ser ernagariya Türkiye'de li metropolü wan li bajar edin be. Lem dinerim PKK şerre bi Türkan ra kişan başur. Herema digotin herema parasına gel ya medya İro ev herem bitebayı kete deste artışa Türkiye. Seranser. Derdora kasi hem pezanın pesit gün vala bune. Bele biz godi valla buna bele. Böyle. Hero bombardıman tekirin. Miroven medeni sivil tenkuşten. Lüver teslatariye ki hem Türkan hem şey PKK başur yani durda öke le Türkiye şi dixwaze şerê xulur bidomîne hesabê wê dûr û dirêj hene ji dema şerê duyem de tiştî Lozanê em hemû zanin Mosul Kerkûk hesabekî wan serwir bû digotin mîsakî milliyê mezin lê xuya ye îro ev siyaseta şaş ev siyaseta destê Türkiye xurt dike başur xisiye bin tengasiyek mazın. Laliyeki İran, laliyeki Türkiye, laliyeki Bağda, o laliyeki şi ev xata ihaneten bejin şazı jotme darbeyeki mazın li referandumu, encam referandumu xsin sedi penci aha Kürdistan'e disa ketbinde seder sılatariya Irak'e evana behevra hükümeta Kürdistan'e dorpeş kirme. Burası evya proje ki geçti yani via bir xu ne tenene bana hem aligerin hebben hevdu mümkün iro eğer be ditine gidin ve kurdavari merbinere pevisya peki kedbe pişkiriya hükümeta başvur bike be her avay ne alozyan dur derxe Pesidu bis yaş derdora şesiz gönlü var kirne. O insan dema Saddam da hoş günde xuy. Bubun veran bu wandara bu çok. İro gere ev gel derbasi ur ve debara xu bidomine jiyana xu bawe ki bir de meşandı. Le eva senge dersine yani hesabı kitele ortaya. Hani tişene merve navfazı zede bir ke be navan kurayı yani ev siyasete berjeven nel gor berjendin gele kurde ev siyaset gor berjendin dagir keraya deve roje gutrin ev tevger ev siyaset padivan siyasetan deve devcivan siyasete şaş verdin ve yarın serriya Kurdu Kurdistani eğer başur deskeftiye niro heye em ne parezin sibe ne Bakur ne Rojalat ne Rojavat tu deskefti dest nakebe deskeftiye başurdu ve em vek çave xu gere be parezin le xwedî derê çünkü dîrokê da carê yekeme ev deskefti ev statûyek meşru bi dest tê xistin dijminê me nasekinin dijminê me her tim dixwazin wan deskeftiyen me ji destê me bigirin dixwazin probleme navxoyî geş bikin dixwazin Kurd her tim şerê hev bikin lê mixabin ev hinek alî hene yani mejiyê wan mejiye Türkiye desthilatdarî destê Türkiye de çepê Türkan serkeşiya vê işî dikin yani bingê Kurd e rastî laşekî Kurdiye xortê Kurd keçê Kürtên kuştin yani dileme guanşet le ev mejiye vişaride de domandın le gor berjevendiyen devleta Türk vişarite dedin domandın ve demek zutrin dev jivan şaşiye xu verdin yani le Şengale usaya disa le Kerkûkê usaya le Ciyên ev yani teklen haşe şabi u PKK bo çiye haşe şabi giredayı devleta İran'e Hatay Kurdistan da gerek li Şengalê lûê derê rênadin gelê Kurd
لور بجیم به هزاران بنابر سرچیان kampandan da nav kadran da libin evkeri dengasiye dane. Yani ev siyasete ne Kürdiye brasi de da an devleta tu diroki de fikre. Bu mecliye Osmanlı da tevdigere de bejeki dema Osmanlı da van heraman bu bin de sekreteriyamı da bu de iroji bu evki. Yani divan deme davida ev siyaset gelle zede aktif bir. Le Suriye usaya, le Libya usaya, le İro Azerbaycan u Ermenistan, le ülke seraha Kürdistan'e, ev ah bile ah Kürdistan'a sonra, yani ne havanı. Le Türkiye pişkiri Azerbaycan'a dikkat ve ve dere Karabağ'da ve Ameya, Karabağ ne havaya ve dere ne Karabağ vur Kürdistan'a sonra. Ve Kürdistan'a sor perçekir seraha Kürdistan'a sor onu İro şerre hep dikkat. Yani aynı tişle Suriye Rojava usavu. Yani Afrin jboşçu teslimiyeti Türkiye'ye kire. Serekani çima yani eğer evşer lidiji kolonyalizme ve evşer lidiji dagirkeriye ve dibe de mecye dagirkeran da tuvişeri bir domini. Nav bajarı wan da bir domini. Ne li velatê xwe ne li beşê perçekî dinê. Yani biryara başûr divê partiyên başûr biryar bidin. Parlamentoya Kurdistanê heye. Ev parlamento meşruye bi dengê gel hatiye hilbijartin. İrada gelê Kurd e. Divê herkes rêz lê bigire. Li wir tu mêvan vî gere tu mêvaniya xwe zanvî. Tu ne li wir mazûbanî. Belê. Gelo rewşt îro li Bakur çawa ne birêcan û ber başbûnê diçe, ber xwebûnê diçe. û Kurd cenabê te prosî aşitî gel û navbera Tirkî PKK da dê çê bibe. Yani davî wê kengê bê daviya wan hevketina. Yani birasî li Bakur rewşa siyasî gelek xirab e. Ev ya bêjim siyaseta Kurd têk çû. Piştî şerê xendekan hêviye gelê Bakur şikiya o derbekî mezin xwara. Derdora 8000 xortên Kurd Doğan xendekadan hatin kuştin. Bilesev û bê armanc. Devleta Türk hat li wir wek tatbiqat bike yek zindu hemû dan bergule. Ji vî alî wek siwarê siyasî da merbêje li Bakur hena hêzekî hêvî bide mirov ew germayê ew bilindayî tune ye. Lê Tirkiye dixwaze vî şerê demî dirêj bike li heremê bicî bibe. Yani hêviyê wan ew ki dibe li çawa di şerê xendeka da me hêviya gelê Bakur şike teslim bûn ya şî me dîl girtin. Êdî divên gav bi gav em ê li başûr şî û rojava şî bi wî awayî bi ser bikevin. Ev siyasetekî devleta Kur e. Hemû aliyên wan alîgerên çe Alo. Ça gava pirs dibe pirsa Kurd û Kurdistanê komünîstê wan şî, oldarê wan şî, muhafazakar û liberalê wan hemû yekin. Yek helbest dikirin. Yani ji bo wê ez ya bêjim aboriya Tirkiye diçe di tengasiyekî di xirabiyekî de û têkilê wan ê derva bi devletê din ra êrişên Van demê dawî Libya, Suriye falan da dominin. Evana têkilê wan ê derva pir tengasiyê. Di nav hundir da şî her diçe nerazîbûnek heye. Yani pêşe rojê da aloziyên mezin mümkün e li Tirkiye dest pê bikin. Dîsa yani xalqên Gülen digire dîsa çi qas dîsa bake sedî zêde Tirkiye sevî deste ser kir. Xalqên Gülen. Ewa jî nerazîbûnê pêş datîne ne wisa. Yani li Tirkiye ji dema damezrandina ji kovara Cumhuriyetê vir da her tim ji xwe re neyarekî ava dike. Dem ev komünistin, dem evana divê şeriatê dixwazin, dem gotê ve Kurdin, dem navan demê dawî tevgera
Fethullah Gülen dibêjin ew bin her tim ji xwe re yekî neyarekî ava dikin raya xwe gelê xwe bi wî dixapînin. îro jî yani ewke operasyonên van demê dawî operasyonên siyasî ne operasyonê bi rastî yani ewke 4 sal berê 6 sal berê bûyerên xewimî ne derheqê wan da doz hatine vekirin hinekî doz bi dawî hatine lê jinîşka ve tu dinêrî gava di hundir da problemekî zêde dibe ya jî münaqeşe dest pê dikin millet dipirse çima ji bo çi ça ev pirs hatin pirsîn tu dinêrî operasyonekî dest pê dike rojevê rojevê ye yani ne tiştekî dinê Tam dorê brîs cano yani em niha neqala Rojavayê Kurdistanê bikin nikarim ji me pirs nekim yani ser hevdîtinê danûstandinê ji bo pêkanîna yekrêzî Rojavayê Kurdistanê navbera Encûmena Niştimaniya ya Kurd li Sûrî û Partiyên Yektiya Niştimaniya ya Kurd hûn çi dibêjin gelo yani baweriya te û Kurd yani beşekî sereke yê opozisyona Sûrî gelo serokê Sûrî Beşer Esed Amedê mafê Kurdan bide her pirsan min kire yek kerem ke nêrîna cenabî te yani wê baweriyê de me eger em ne amadevin ji bo mafê xwe bo çarenûsa xwe daxwaza tişkînekin tu kes tu mafekî nademin ji bo wê yani ne Beşar Esed ne Tirkiye ne Iraq ne İran tu carî ji bo mafê me ji bo destkeftiyên me ji bo berjendiyê me tev naye ew ji bo ê xwe dike divê dibir da yani Kurd yeklêziya mala Kurdî ava bikin li hemû perçan her perçan di gor derfet û şertên xwe eger yeklêziya mala Kurdî ava bibe hêzekî netewî ava bibe ew ê bi ser bikevin li rojeva enekese û pêya de têkiliyên îro bi piştgiriya Amerîka tê domandin gavê nêrenî ne bi rastî em pîroz dikin em daxwaz dikin kê bi dawî bin lê beriya viya li Duhokê li Hewlerê dibin serokatiya Birêz Mesûd Barzanî da di civîn çêbûn du peyman çêbûn peymana Hewler û a Duhokê em zanin kî dîsa xirab kir kî nakokî derxistin bûn sebebê viya êvî dikim îro dîsa ev pêvajo dubare nebe Kurd cara yekeme li başûr statûyekî bi dest xistin rojava jî ber bi nêzîkî statûyekî ne yani baweriya te heye cano wekî statûyekê yani ez dixwazim hêvî ez dixwazim bawer bibim kî ew ê Kurdê me rojava binxetê viya bi dest bixin yani pêşe rojê de wê bi dest bixin lê dibe de rolekî mezin dikeve ser pişta mazlûm Kobanî bi rastî eger rola xwe bilêze dev ji çepîtiya Tirka û ew çîrokvanên şikeftan dev ji wan berde wek Kurd perwerekî bi baweriyên netewî bi hişmendiyekî netewî tev bigere dikare rolekî mezin bilêze navê xwe dîrokê de binivîsîne yani mala Kurdî eger yor ava bike hêzê Kurdî hêzekî hevbeş ava bikin rêveberî nav xwe da çima bi ser nekevin yani tu sebep tunê derfetên îro hene û em dibînin Amerîkaya welatên Avrupayî ne gelê jê li ser hinek statûyên kêm statû li hev kirine dixwazin yani kursî li wir statûyekî wan hebe dibe de problem di Kurda da ye biya min li başûr jî problem di Kurda da ye li Rojava da jî li Bakurê hemû eger Kurd problemên navxweyî karvin çareser bikin o ew aliyên heta îro hevalbendiya îxanetê kirine dev ji wan îxaneta xwe berdin ser rê û rêbaza Kurd û Kurdistanê tev bigerin ez bawerim di demên nêzî de em karin Kurdistana yekbû û mezin jî bibînin ew jî ne xeyal e ne jî dûr û dewke yani şertê dunê her tim zû tên guhertin 2000 da 2004 da ça Saddam têçû tu kesî bawer nedikire kesî bawer nedikir di nav 20 salê de em gihîştin xwenaxekî din lê 20 sal şû de belkî em li xwenaxekî din dabin hema dîsa perçeyekî azad yani serfxwe çê be
ابجي قبونا معي رجواي ببه هيبي قبل داناك Evi dar mı? Evi be. Evi az evi yani evi şey gibi yani o başvuru rojava şey bugün hev ev nive Kürdistan'a لا o لا azad. هيدي ابجي فكر قالك سباس كاكي جانو بوس برسيفين تاي پر بالكيش ابجي دقيقة بردوي بريس عبد السلام برسكا بس كردين دياسبورا يعني سرخوش الدم وهر چور يعني هر چور پرچه هر چور پرچه کردستانی جی يعني بتايبتي رفشو پرچه که نیف سرخو راستا نیف سرخوه ليه تشجه بغلطي ما تحسبي دوا هريبا كردستاني سرخوش بوما يعني ام في رفشي دشوبينن تكلين نوبر بغدو هفديريج دشوبينن ام بيبي دكن يعني بالي كوريا دولت انجياني نوبر هفلير و بغدو دا ديالوگ چه ببه آرامی آشتی وارد سر آخا باشوری کردستانی و همون پرچه دنیا کردستانی یعنی ام کردین دیاسپورای ام چاوا یعنی برژیواندی نتوایی بپاریزن و پیوندین دگل سازی نتوایی بیز بکن که موفین کردان پاراستی بن ام چه دکارم بکن که عبدالسلام دینی نگوش برکو جنوبی تجی یعنی برپسیاری پارت دموکرات کردستانی اوراسیاییه تو باش بتزانی کرم بکه که عبدالسلام از وقت که رولا دیاسپورا نکم تر رولا گلک پارتین دین سیاسی و پارچندی اگر پارچندی و پارتین سیاسی هنه گریدای شرط و مرجن سیاسی و جغرافیین نافخوی خوبن لی کردمه دیاسپورا بونمانه کردمه سوویت یان اوروپا و صدا سالا کاری نه کردایت یا خو چاند و کلتور و زمان و ناسنامه خواه پاراستیه از وارب ایرو ناف کردمه دیاسپورا دا مروف گلک زانو سرکفتی هنه تک نتوایی روشنبیر خودی روشنبیری و خودی شارزایی سیاسی و خودی دلکه یه کرد پرور و یه نتوایی از بارد که بکارن هم پیشگیری کردستانی بکن هم ببنه پرک ناو برا دولت خدا و ناو برا حرم کردستانی دا از بارم او بکارن پیشگیری گلک دولت آجی ابدست و بینن که زیده تر پیشگیری حرم کردستانی و هر چهار پارچه کردستانی بکن از بارد کم دیاسپورا کردی در فتک هیا که احتمال هنک آلیه دی نبیتن بونمونه دیاسپورا کردی نگریدای پارتیک سیاسی بن نگریدای پارچکی بن نگریدای مجی و دل خواه نتوایی بن دما پارتیک سیاسی اگر شاشتی که جی بکه دیاسپورا دکاری هستی سرپه بیشتن تا شاشتی کرد تا خیانت کرد تا باش تا سربلندی کرد و جا اسبارم اف دیاسپورا کردی مثلا کنها هیل اوروبا القدر حول عندكم اشهر زي دیاسپورا کردی ما السوفيتم از گلک گشبینم که پاشا روژه دا اگر هندک کار دیاسپورا زیاده تر بیت رخستن افش ببن هیزک گلک مازن همین باره که داد سیاسی کلتوری آبوری و برهنان همین آلیه که داد از بارم دیاسپورا و رولا که گلک و گرنگ بگیرید اجی بیدارم برسا داگی و زانا جهانت نافونده بس که داوی از دوات خواهد بده و جنابی و هر داران هنه پسپورین سیاسی ده بیجن هریم کردستان یعنی فرسندین باش فندا کرر اللي بلفتي بوقتها كنت فرسند انه يدي درنك هبن وش بو جنابي وقالوا هيبيك بايه بو سرخبونا كردستاني اي هيبي وچنه كلام بكن بيجن فكره كاكي جانو كاكي عبد السلام كيش بدس تو دست بك يا ناس برادر تو دست كاكي جانو كلام بك كاكي جانو دست بك برا اري باش كاكي Yani evya rasti tabii ki İro ve çevre Başure Kürdistan'ı federaliye, çağ federali nemese ev statü demek ki bıxtme konfederaliye ve
روژه یا با کنفدراسیون به تو بخوازی نخوازی خود دولت جیرانن اوه سرخونه و اوه بیامه لب راستی باکور باشور روجلات و دیاسپورا او کرده تمثیلیت تا خطا نتوی ایرو سرکشیه و خطی سروک مسعود بارزانی دیگه ام هیوی دارن و داخوازم دوی سروک مسعود بارزانی وک سرکش بارگاه کردستان هم سیاست دیاسپورا همشی سیاست پشتی رفراندوم انجام و به ریو بازا نتوی در سر خطا نتوی بر به سرخوبون کردستان بدومینه و رولی آکتیف بگیره دوی آلی دا باوریا مهیه و او ویزیون و او سرکشی و تجربه که مسعود بارزانی تیرا خود زده جیانوی ده ناف شر دا در باس بیه ده ناف سیاست دا در باس بیه ناف دیپلماسی دا در باس بیه شر آسویوی ده فریه و جمع همیان زده تر وینه برچابویه وی وینه ای کاره بخینه خواندرام بلکی تنگ و بلکی امیگورا شباکا خود پنجره خود لسیاست دنرن لی سروک مسعود بارزانی نوسه او بلگور برجندین گلی کردستانه تف دیگره اولگورا ویشی وی ونه شیروه دیگه هیوی دارم او رولا خوب جی بینه امی همو ببینن و همشی پشکره وینه به هر آوائی پشتوانیا سروک بارزانی دیگه سلام گلک سپاس ساعت تقوش که کم سلام تجی گوت نخوبیش از بیجم گلک جارا در فتحاتی نپیش ما فایده جه کریه گلک جارا در فتحاتی نه احتمالا وکو پیویست فایده جه نهاتی ورگرتن لی نمونک هری برچاف او بیکو دما در فتح چه بو ریفراندومه سروی چند را کو گلک مترسی و زحمتی جی تیده هبین لی سروک بارزانی پشتگیری و پشتوانی و امضا بشکی زور یه پارتیان سیاسیین کردستانه او در فتح مفاجئه ورگرد بردیارم خدا کو بچن ریفراندومه دما کو ام توشی خیانت 16 اکتبر جیبی راست ام گلک اشاین ام گلک پاجدا کفتیم لیدی سال و روژه جی سروک مسعود بارزانی هیچ رنگی که به امید نبی مروی مازن او دما کود کوی به امید نابه دما شرط و مرجن پیوز جیتیم پیش دیسا مفاجئه وردگره فایده جی وردگره دما پیوست اراده خواه بریار خواه دگره و دشه پیش لی تشتی هر گرنگ در فتح دا اوها وکی که جانو جی آماجه پیکر جان بخواه هم هیزه هم در فتح هیزا کردات ایک ریزیا کردا دایا یعنی او رو لیکو دیاسپورا کردی و کردی می هر چهار پارچا اروپا امریکا دنیا همیه نشادای دما مش چکری سلوگان بلند کری ترسک اخست دل دشمنا لو ماجی حساب درونده بهواتی دشمنا اتیار رفراندومه و انجام رفراندومه کرن لو ما اگه ما ببید باشترین عمل درفت ورگیرین یک رزیه و هزه درفت اما جیان حسایه جیان هزه و درفته ده هز هبه درفت و بهم پیش تو بکاری مفال درفت خوارگیری سر و بازار وی آلی دا زیده شارزایی هیا و زیده اراده هیا و زیده بریار هیا سپاس جدا ببارا اجی اگر دستور و اجی فکر خواب بیشم درقا یعنی هیوی مایه یا نه یعنی بلیس رفریندوم به واژه رفریندوم گلک سرکفتی بو براستیجی سر طبقه بلندر باز بو یعنی بلگی دولت که سربخوا آوانه بو لیم هیوی دکن که
اف دخواست روژه که زودتر پیک وره و دم رفرندومی دا گلک کس و ریخسترین کردانش دیاسپورای چوبونا و داری حتی کش کافکاسیایش روسیای فدراسیون کرد دیاسپورای و داری آمده بون لی هوالو دوست و ریخسترین آنتوی پارلمنتارین جیانی کم بون مقابل نفجل بد که ماسیا ریخسترین کردی بو لی ام کرد نوه که کردین 45 سال برینه که بیشن بس جاین ما دوست و حوالین منه دویمش عالی پیوندیون و دیپلوماسی خواه کرد بکن رفرندوم سرخوابونه بو بلگه که دیروکی و روای گل کرد و بگمان رفرندوم 25 ایلونی کلیتا سرخوابونه کردستانیه ابروش 25 ایلونی بو جشت که نو یا نتوی یا دیروک کردستانی دا بلا هر کس بزانه به که رفرندوم دیروکی دا ما و نوی محسود بارزانی جهروا جبر وی که سرک بارزانی کاره که پر مزن کرد اجی دوی باوری دامه که گلی کت به خودی دستکفت انجام رفرندومی در که اوزو یا درنگ امروش دی بی و امی به شانازی سرخوابونا بشه که کردستان سرخواب پیروز بکن و ایرو دلگرمی جاردن سالوگرا رفرندومی گلی خواه عزیز پیروز دکم بلا پیروز به برای سرخیری به پشتی چند دمه که کرد دبه بروجا سرخوابونی جی یعنی شاینتی بدن کشه گلک سپاس میوانی دلال بریس عبدالسلام بری جانو آمدی گلک سپاس بو برداربون آود برنامه مداش بو برسیوی نوای گلک خوش مالا و آواک و دم و خدامه هون هر سرکفتی بن گلک سپاس ورا مالا و جی آوا همو الیک سرکفتی با و گلک سپاس سرکفتن با کرد و کردستان بجی کرد و کردستان سرچاوا گلک سپاس از گلک شورازی مه و دم خدامه اون سرچاوی مرا هاتبون میوانی دلال از خاطر خشبت خواستم نه تماشاوانی می دلال روزی خاطر خشبت بخواستم ویدیو وشان یا تازه کاری خواهی ایروین تمام کرد اجاره کردن دیسال سروی نو نشانی روز شمی ساعت 6 واری بدم موسکوی امید رشانی دا برنامه آمده کار و ریبرا برنامه بیلاس ترکیه بر بسیاری تکنیکی معروف اصلا و میوانی مبون از بریس عبدالسلام یعنی بر بسیاری دقیقی از دا بیشم پارتی دموکرات کردستانی و نویسکار و کارمند نتوا کرد بریس جانو آمدی گلکس پاجورا تبشوانی دلال حتی نیوشته نگردن و میوانیدن بمینن نو خیر و خوشی دا